Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Irfandi dari Pesantren Darul Aitami Aceh Barat. Saya ingin membawakan sebuah salawat ya Maulana. Allah sallallahu ala nabi. Allah sallallahu ala rasul. Allah sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sayyidina Umar ya Usman Ali ya Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah junjungan kami. Ya Maulana, ya Habibi, mereka menyoba ule titi menyoan ya Habibi, lelambai mentong dengan jarawi. Allah sallallahu ala nabi. Allah sallallahu ala rasul. Allah sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Lepas genasih Nabi Muhammad, gejaca umat dalam nuraka tutong hanana ingat Nabi Muhammad umat namita. Nabi yang lain mandum pelera, nekun batanya nafsi benafsi, yang sayang libak masanya, janjungan alam nekun umati. Demikian persembahan selawat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.